Melote anak sapa dia tubuhnya sederhana saja putih kuning muka bujutela tak lena seka bujang kodara baju biru belah di dada comenya dia orang lemah lembut gaya bergaya pinggir raping leju di mula megamanya di stesen kereta sewa comenya dia nyatanya mari supo besok-besok 2-3 kalinya duk marilah ekor mata Hey,
kabar Beudi pun